Kaunti-inĩ ya Nyeri gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Mathira nĩkuo president agĩire na mĩcemanio ya mũingĩ thutha wa gũtiriha tabarĩra ya kũhũra njeki ya yuthi ya Nyota. Gũkũ president ndanarĩa marĩ gũkũng'ethera ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro arĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira mũciĩ kwa ũrĩa warĩ mũnini wake wa mbere Rigathi Gachagua. Kuna kazi inaendelea ama hakuna kazi? Ati kuna mtu anaweza kusema atakuja kuharibu urafiki tumejenga kwa miaka 20 ati haribu kwa mwaka moja? Hiyo inawezekana? Hiyo inawezekana? Urafiki tumejenga ama hatujajenga? Unajua kuna watu wanafikiri wanaweza kuja kunipigia kelele, oh one time Kasongo must go, ati mimi nitoke hapa. Watafute mtu ya kutisha. Mimi niko hapa na siondoki. Tutakutana na nyinyi, tutaonana macho kwa macho my friends. Na ona gũtuĩka ndaigana kũnyura ciĩgiĩ Gachagua we kĩũmbe, Ruto athiĩte na mbere kũingĩrĩra mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ũrĩa augĩte ndarĩ na tabarĩra ona ĩmwe ya ũthii wa na mbere rungu rwa makĩria ma mĩaka ya 40 thirikari-inĩ itiganĩte. Kuna mjamaa mmoja nilimuuliza juzi, wewe ulikuwa hapa kiongozi miaka 50, hakuna shule umejenga, hakuna kanisa umejenga, hakuna barabara umejenga, hakuna stima umeunganisha, hata barabara ya kwenda yako kwako ni vumbi na matope. Akasema hapana, sio 50 years ni 40 years. Sasa 40 na 50 iko tofauti? Si 40 na 50 iko tofauti? Huyo ni mtu ambaye yako na mpango ya kupeleka mahali watu mahali popote. Atongoria arĩa mekumagarĩtie Ruto arĩ hamwe na gavana Mutahi Kahiga maugĩte matirauma thirikari-inĩ ĩrĩa methire na wĩrutĩri. Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii kukushukuru kwa sababu ya kutujengea soko hili. Ni kweli tulikuwa na matatizo. Kila mtu atakuja hapa na track record yake. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, mtu anachaguliwa huku Nyeri, MCA, mjumbe, governor ama rais, anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi amefanya? Anachaguliwa kwa vitimbi ama kwa kazi amefanya? Atongoria aya manyũrũrĩtie mũng'ethanĩro ta ngwatanĩro ĩtarĩ na kĩoneki o tiga kũregana na tabarĩra ciothe, rĩu makĩũria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ wĩcũranie gũtahwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.